tuni Kuki news hin vezo se na bon chawen lem na hi vin tunin zong igam sung inam sung thil so ho aban banin update hin bolo hitin aulim na hin nei hitin igam sung din mun ho hi ivet na hi le mi pi tamzo hi tu a hi kinep na nei lo to banga hi hin kho imang tawin hizi chun tuni hin holim na hin nei hitin mi pin GENTHEI ha satna ito ting le mo lung niawa ahi lawa hi le ha satna GENTHEI na ito ting le hin I macha kilem lo lo ding hitam ti ho chan ge lungel inei na pau hil chet na bolo hiti ti achu hichi video in semo ahi in tuni 20 June 2026 ahita in tuni chan ge a jong he Kuki cha ten separate administration in hang sapi jingu tuni chan ge a kichi pi jinga Meitei to chen khom ding ahi lo le milong ho to chen khom ding hi Kuki cha ten ki hin so na hi lo ding ahi Kuki cha te dinga GENTHEI ha sat na ki be na jing hi ding ahi ti pa hi imit no wa jong imu wa ita sata wa jong ito ahi ta in ni chi chung changa NIA in jong pateta khol chil na ahin nei in ahi le NIA in mi som lang anamando in hichi mi som amat na la wa jong hi arambai mi li jong azawi ti jong hi mo ahin mi tampi hin masanga patna 2023 patna hung ke boy wa arambai ho Meitei ho koi macha ki mando lova Kuki cha te aphat changa ki mana ahi lo le Kuki cha te si kisu GENTHEI ham ti hi ei ho concept ahin ei ho lungel ahin la aphat chenga hi media hoita anavewin lang ahi lo le thilchi dan ho anaveleu chun masanga patna jong kana sei jingin ahin la aphat chenga ama ho kimat na hi update ki bol jing lo ahi in hi jong le nisi to banga hi Meitei thing noi ho hi hen ahi lo le Meitei gam sunga boina anasim ho jong hi central government le state government ke tho a hi aban bana hi amat do jingo ahi in tua jong hi 2023 apatna Meitei thing noi amat do momong hi zani lang hi hungling nom ki go ahi ta in ahi wa nga chu hi cho zo se hon focus patta ki bol lo ahi in ei ho I boy naw chu ahi le I gam sung inam sung I chen na wa Kuki cha te gam sunga hi Kuki cha te iti ki hin so wa masanga banga lungmong ta I chen na thei diu I to bang thil ding ham ti pa zo hi lungon kinei ai jing ahi in tua jong hi Meitei CM pan zan hi dunga thu so ahin bol na a mi pi la a thu sei na aneya hita cho ahin hlang sap na jong chu Kuki cha te Meitei gam sunga nom ta hunglam hla win aban le van leng ho tilehen airport ho jong phateta in amang chatawi ti ho chan ge jong hi CM pa Meitei CM pa jong hin thu phun ho jong ananei a hi in Kuki cha te ilung neo lo de wa hi I GENTHEI I ha sat lai si a chu I masanga hi thilpha hung hlung ding e ho dinga I to gon pau chu hung nai lam a hi ti pa zo a hi I het chit nova I GENTHEI I ha sat tiangol e ho hin give up I bol pai pai ti chu I lungtup I mol so ding ko na GENTHEI ha sat na niaw cha I ga to wa hi le e ho hin ki tho zo ji lo ki tho dolwal hi chipa hi ahi thea hi le ngau hitin thil I thu ma hi le chun GENTHEI ha sat na jong ka to ding mong a hi ti pa hi except bol leu hen ei ho dinga machal na hi ding a hi in ahin la e hon nom ta a I thil thum pau mu ding ti a kinep na ineu wa hi lawang chu idin zo lo de wa hi ti pa hi tunia kanam chan khom pi kazat chan khom pi Kuki cha te ilung neo lo na diwa kan sai a hi in mi tampin tu a jong hi kampo pi district langa hi an chang man hi zat a hi tai thau man hi zat a hi tai a hi lo le gas man hi zat a hi tai ti a hi lung neo tampi mo vin thing hanga in a chen lai wa gas be a jong in a hingovin
a hi lova hi le thau be ya jong I hing theivin a hin la tu a hi Kuki cha ten GENTHEI ha sat na itho na pau hi ivet na hi la aniep te hin na lai a hi masanga ipu ipa khanga inaza kha lo ho ihin za wa hi chi ho mantam ta ta hin cho wa hi le ilungu ahung neu do ta in hi chi ho hi lungneu na ding a hi pon mi pin GENTHEI ha sat na itho naw hi khonung le nopsa na itho na ding zo wa hi ti pa hi I het thiemo angain masanga pana gas hin mangcha a hi lo le thau ho mangcha a hung khosa hi povin e ho gamsunga ina chen lai wa thingla nga I chen lai wa Meitei dinga jong le thing ki mangcha a ilam hla ding jong le gari ki mangcha lo hi ta chu ke nga ki chi a ke nga lam hla nangen a hi in ei ho dinga chu hi cho to bang hi basic na I macha khuti ta a problem lien ta zong a hi pon a hin la tu ni a hi mi chon dan mi khan dan I hin thowa itiam khana hi chi gas man hot ni le cha niau cha hung ha sat na hi le I lungu aniau pai jingin hi chi to bang lung niau na ine wa hi le chun I lam zo naw I lam zo na wa hi ta hi lung niau ta lam I zo na wa hi le I hun na diu itup na gam chu ilhun zo lo dewa hi ti zong hi kanam mi te hon except e bolo angai mi hem khanin ilungel khatna igela I khut I cha sa I keng I cha sa to banga chu iza kai king up na chu ilungel pau a hi in hiji chun I concept pau hi clear ta a hoi ta su thing leo hen tu ni GENTHEI na ho hi I macha hi nai lo a hi ti pa zong hi I het diwa neo cha kaga saibe a hi in tu hin news aban banin hin seu hitin hil chit ho jong hin nei lo hen the Hindu a jong hi article ga veleuchun zan hi a Kuki cha ten hita Meitei CM pan thu an seina a function khatna an china a Meitei CM pan holim na ananei na a chu ipi sem tele tu a hi Kuki cha ten vanleng airport ho jong infala airport ho jong nom ta mangtawin gam sunga chamna hi hung ding a hi tai mun chom choma leader ho jong ka ki mo pi in mun chom choma leader ho jong a hung win hita chu ki ho khom na anaki nein gam sunga Kuki Meitei ki boina ho jong chamna hung wa ding a hi tai ti a hi thu sein ho jong ananei ti ho jong chu mo a hin ni che ho hi ivet na hi le e ho hi I thu dol lovin GENTHEI ha sat na niau cha I to tengu le hin give up I ball pa yuvin I boy now I ha sat now chu I thu zo ji povin GENTHEI ha sat na I thu zo lo wa tu a hi Meitei ta hung nung chen kit leo hen tu a I GENTHEI I ha sat na ho hi I macha hi lo ding hi chi sanga ha sa zo a hung to deu I gam lei sit a hi lawai le izat inam chen na mun izat ham khat zong hi Meitei hon tu ni ai la pi thei lo ho zong hi izat ham khat in la pi thei di wa hi ji chun nam LAMKAI hon phateta lung a hin ke lova igam inama dinga din det ding aban le Kuki cha te khonung ting zong le lung hlei sel a hi lawai le cham de la ki vai hop na theina ding ti a separate administration I thum pau hi I din det pi de wa hi kanam mi te ho tu ni chan ge ya e hon hita niau cha cha GENTHEI na I hin to wa ha sat na I hin to le hi chi GENTHEI I ha sat na ho chu pancha a thu sei na a hi lawa hi le pancha na hoi ta ne ya thu sei mala la a hi kichat na in imo dim pai jivin hi cho hi phamo ta hin example aneu cha ga sei be lo han tu ni a Kuki cha te gam sunga ni le cha ha asat na hi le government hi nga hi cho cho I hlut diu chula tu ni a ke ho Tangkhul hon la I su boy vin Meitei hon la I su boy vin ke ho gam sunga ni le cha jo se aki kha in a hi the ya hi le atuma ke vai po na nei pi lo wa hi le Kuki cha te ka ki hin so zo lo di wa hi tai ti a hi panmun phati ta I kho ngai cho
huti lova e hon tu ni a ni le cha niaw khat hung ha sat na hi le khat ho to ki cham ding I go no wa hi le iti chani ki cham deu ong anop no ma hin bol deu chula tu ni a ku ki cha ten hi chi to bang gen thei ha sat na I to zo wa I din zo lo wa hi le chun khonung ting jong le Meitei hi ta Tangkhul hoi ta Milong hoi ta ama hon athuno ya hin koi deu hin chot pha deu chula hi chu ho chu I thu zo wa hi chu ho chu I hin le kal wa hi le chun e hon ama ho chunga vai e hop deu a hi in a hin la hi chi chunga chu I len zo lo wa hi le tu ni a hi ku ki cha te Meitei noi le Tangkhul noi a umu hi ti na to bang a hi ta in hi si chun lungam ta le det ta I din deu a hi ti hi kanam mi te ho hi nga ka ga hlang sap ke a hi in aban le NIA hon jan hi a operation anabol na wa chu mi som anamanu ve ti a hin 2023 apana record phateta a koyo a hi in NIA case a ho hi ama hon jong pan ala jing wa hin igam sung inam sung aboi ji hin a phat chenga ama hon jong ato ding dol ho hi tong theilo wa hi ta chu ana khongai ji wa hin a hin la phat lem chang avet jiwa ama hoin na to na ding phat anai tiengol hin hi ta chu ga ge gollu no wa nan to pe wa hi ta tu pau hi focus hoi ta bol wa na ato jiw a hi in hi china a jong chu mi som anaman do vi ti ho jong chu imu de wa hin NIA in hi chi mi som anamat ho chu Manipur police in jan he a chu phateta hi chawai thing sela a hin so do chu NIA a hi in Manipur police a hi in CRPF a hi win a ki thovin Manipur gam boina sunga pan la ho hi chu ho chu aban bana a case dung chu in ahung ki chalin a hi le ukhur gam kai sunga Chochanpur a hi in phai infal a hi in hi chi district thuma hi mi phalo ho ahung ki man do tai ti a jong chu a hin phong do ben ukhur district gam kai sunga amat do ho chu IPG amat no ham tel PNB katina PNB hi chi Punjab Bank Punjab National Bank agu chu het de wa hin lak izat ham khat agu do wa hin hi chi wa bank robbery bol ho bank galut ho chu amat do wa hi in hi chi wa bank lut ho jong chun ama ho chun tu ni chan ge hi ge lo hen lang hi le koi ma chan bon e man do ta lo ding ati wa nom ta ahung wa hoi mai thei a hin la NIA in ama ho file a register ki bol sa chu phateta a he a kitchen tu mowa ami hi a kholwa iti ham a hi lo la koi to ki sam kai ham iti mat do ding ham ti ho hi to gon anei jeng wa hin phat lem kom ahung phat na chu ama ho hin anamat do wa hi ti a hin aban le phai sunga anamat ho loi hi IPJ amat no ham ti ki na hi le 5 IRB 5 battalion IRB a kona thal anagudo hole jiribam gamkai sunga mar nupi mar numai anathat ho hichi ho case a chu Meitei ho jong he anamat ki no hin Meitei ho hi mi gup amat do wa hi in aban le hich Meitei ho mi li anamat do wa hi in aban ki na hi ga velo han e ho kuki cha te mi li zong amane ti a hin hichi kuki cha te mi li ki man ho hi itiam at nom te a hi le CRPF game attack ki ball khum na chung changa hi ngo na ki ball la hita chu anamat do ki no hi in a case hi aza chom hi thakhan amat wang wa chu a case hi aza chom chi a hin Meitei ho chu a hi le chun IRB kema thal ho anagu uwa hita chu mar e ho thinglang kuki cha te ta chanu ho anathat ho hi chu ho loi case FIR an ki bol ho chu ngi chi chung chang khola chu Meitei ho anamat no a hi in a hi la Tangkhul ho iti mat no hamta isai TAOVIN bank ana lut ji wa chu bank a sum ho zo se lut ana bol ji wa bank ana robbery ana bol ji wa chu kiman a hin ku ki cha te cho hi le chun CRPF game attack ball a hi vi ti a chu ngo na ki ball la ngi ta chu anakiman a hi vi ti jong chu mu a hin ku ki cha te mi li ki mana arambai tengol ho hi mi li ki man a hi in
het no mobile amin ho wang chu hin sei da jeng hitin ami izat ke manham hi ti khati ti ho chu het theine divin Meitei li akimanin Kuki li akimanin tu a Tangkhul ho hichi bank robbery ki bol na achu mini ki man hi cho si chong ki gop ho ma hele mi som amat do hi cho na ye hon na hichi chu iga het theine diwa I boy lo ne diwa iga sei chen wa hi in ngaban le jan hi achu Kuki student organization sangai block sangai kot block hon thu so ahin bol lovin aban le Kuki women union hon jong ahin so kin avet hichi thu so ahin bol now hi ani ni ahi kibang ahi in ahin laiga he thei di wa chu KSO hon ahin so na pau ga velo chun zan hi a mel het lo ho hungu win ama ho hin kol pau le sa pau a thovin hita chu Mr. Let Khojang son of Zam Kholam and mistress name thing ama chapa hi ahin mando win hichi thil so hi pungka nilha lang pungthum jingka lang pungthum la thil so hi in a hi theya hi la agang thei pe na hi chiwa ki man ho hi nil ha do pi vin ti a jong hi gi na pungka som leni sunga ahin la do na ding te wa jong hi to gon ane vi ti ho jong hi mu ahin hi chilanga Kuki women union hon a seina a jong hi chi to bang ma a cho sei wa hi na hin la I to bang na tong ham a hi la wa hi le ama hin hi chi a bol khial che akiman a hi ti ho wang hi phateta in a ki ji pon chole ama hon a chaina langa seu jong hi me pi zo si tip na a hin bol na cha hi le hi chi hi ima het to lova thudi lo ta the thang lo ding in jong mi pi a hin het sa ve ti ho jong hi a hin so kit ve ti chu het thein ni dewa iga phon wa hi in ngaban le tu hin police SP Ukhur district nga SP pa lekha ki thotna Kuki CSO working committee hon ita chu Ukhur gam kai sunga SP pa lekha na pi naw a hi in hichi hi Kuki CSO working committee hon lekha na thotna wa aseu chu a hi le ke ho Ukhur gam kai sunga Kuki cha te ne le cha dingin tu a hi agam kai sunga cheng Tangkhul ho hin kalampiu I kha pi win hita chu ama hoding in izakai ke hon I macha block ka bol povin hi zong le Tangkhul ho hin Kuki cha te ni le cha ding hi hen thille lo hung ke polut ding zo se hi I kha pi win hi ji chun kei hoding in ni le cha a hi lo vai le thille lo hung lut na ding hi thilha sa hi tan ngi chun center government hi and state government hi hen agang theilam pena pan hin la hen a khoti lawa hi le ke ho kani ka cha ding ho a ha satai ti jong chu het sa na a hin bol luwi ti chu mu a hi in hi chi hi in jawa jong iga sei ta ven tu le tu a gal nei te cho again thei ding mong a hin la igen thei I ha sat na pau chu ei ho hin pancha na ineu ngai chu tu ni a hi chiwa Kuki CSO working committee hon a sei bang wa hi tu ni a jong hi mun chom choma CSO ke loi khom hon jong igen thei I ha sat na ho I phon do ngai chu I phon do wa hi chiwa chu I pan sat no wa Kuki cha te chunga thiemona lo hila Kuki cha te chunga GENTHEI ha sat na ki tho a hi lawai le Kuki cha ten I bol khil I to khil lo hila hita isolate e ki bol na Kuki cha te atuma e ki eng bol na ho I phun do ngai chu tu ni a jong hi Kuki CSO working committee hon a seyu hi a hile ukhurgam kai sunga hi chi hi ukhurgam kai sungi Tangkhul ho dominate area a hi in na hi chi ama hon le kha cho ji chat lo pi hi jong la atup mo hi chi aga seina a meaning pen cho iga seyu a hi in hichi Tangkhul ho dominated area hin Tangkhul ho tamna gam a hi in ama ho ding in ne le cha ki pu lut no vin kei ho Kuki cha te ding in ne le cha I ma cha e pu lut sa po ve ka gam kai sungowa ka kho sungowa hung lut ding ho zo si jong ama hon a block tai ti a hi le me pi zo sen he cho a hi le hi chi to bang
Kuki cha te ki yang bol na hi adi ipoi ti su mi pin het theine dinga chu ahin so wa hi la tu a hi government chu neutral ka hi ati a hi le angai to ngai ta chala na hi chi to banga hi to gon in e ngai cho tu ni ai hon neo khat gen thei ha sa nei tho wa hi le ki tho zo lo wa email ma ho to ki cham na dinga ga ki leya email ma ho ko ma ngai dam ga ki thum ho chu ki neo wal ta chu na min ei chot den ta so min ei chot pha ta so hi chi to bang lungial nei po te ka ti chu kana me te ho tu ni a Kuki CSO working committee u khur ho chunga ki pa thu ka sei ai hi chi to banga pan ila ongai ai i GENTHEI i ha sat na ho min i chunga di lo ta vaya hop na ho isu pho nu ngai i ta lang ongai mi het sa ongai government het sa ongai hi chi ka GENTHEI ta je win tu ni a hi Kuki cha ten hi chi ka ngai chawi ti pa chu i seu ngai chala na 2023 apan ai hung ke boy wa MLA hon separate administration i thum de wa hi tai ti a separate administration ihin thum pat no wa mi pi zo sin pan ihin la le MLA hon lo an mu ta lo cho ahin mu lo pha no wa government popular government Manipura hung ki form ding hi tai ti het phan wa hi chilanga ki join lang le ka fan ho jong ki mun tin ka somu ding zo si jong ki mun te ti je azu ama hon mi pi dal ha ki no wa SA ki thum ding hi tai Kuki cha te MLA zo si ki ho ho ma hi chwa pan ki la ding hi ti pa cho adal ha wa asumu thein di wa cho Meitei government form na dinga cho gazaw taw cho na agazaw wa a hi le hi chilanga athum pau dal ha mi pi adal ha khumuta a hi le tu nia Kuki cha ten hi chi chu ki he chin lo wa hi cho cho i he thiam lo ji wa tu nia GENTHEI i tho a hi wang i leader ho hin ama ho sumu na dinga in cha na chu hi chilanga cho pet gam taw chu na hi chi to bang chu a hi tu ni a jong hi i nam sung i gam sunga ga veleuchan Meitei in izat ei thau hitam a hi lo le Tangkhul hon izat i thau hitam tu ni a ama ho mi gup ki thana a nasata rally zong anei ki no cho hi chi mi gup ki that chu ama hon tu ni chan ge po na na ne ya phateta a along zong la lowa hita hu phai sunga athilong a koiwa ama hon ki phin na aneu cho ki phin na neu a hi le ho Kuki cha te chu Meitei in jani le tiwal ei tha ta cho jani wal chen ei tha ta Tangkhul hon hi chi mi gu ngei lo le melong hon mi gu thi hi ta cho apan cha wang wa hi tu ka la si a jong hi Tangkhul ho le melong ho ki thua ei thau hi e ho mi som ki wal kit ta cho ai wanga tu ni chan ge hon hi cho chu ki don kit ta lo chu na hi chi i hla sap nau chu Kuki cha te hi chi i hla sap nau chu i LAMKAI ho in jong sum le pai amu po le a hi love le hi chi chu along man hi zat a hin pi ta a hi le ti a ki he yeng to banga so tu ni a long man dei ja a ama ho thi hi lo chu a thi naw hi i gam inamin gam tum akinei lo ja a thi chu tu ni a jong gam tum inei lo lai se wa Kuki pom lo ho jong Kuki a i thi yeng deu chu Kuki ai hung thi yang na lai deu a hi le zan hila a rally chi jong chu ga vekit leu chen Kuki in pin mopo na a hin la a zan hila a jong chu e hon rally bol chu nationwide rally ki bol chu video za chom jong tu ni a jong a hin so na lai hi chi rally ki bol na a demand ki bol chu ipiam 2023 a Kuki cha ten demand e bol chu separate administration hi lo ham separate administration ka data we Kuki cha te hi Meitei ten hitin ei eng bol win Tangkhul ten hitin ei that no win tu ni a hi Kuki cha ten separate administration kamu lo wa hi le Kuki cha te ka ki hin so na diu alampi adang ta lo hi ti chu kilhang sap ta lo wa tu ni a hi chi SA chu LAMKAI hon jong seido okit ta lo wa Kuki cha te Tangkhul hon hitin eng bol win Meitei hon hitin ayang bol ve ti zo a chu thui se wa lam i zot kit no ta chu a hi le hi chi ei eng bol na pau je a chu i chan ge ya SA movement to hat ding ham ti pa chu e hei kit no hi ta chu hi chi hi i ge la hi le da ki sa in a hi the ai le kanam mi te ho ina to i thil thum ho na wa i thil thum na wa hi
det ta idin ngai chu na I thil thum pau chu idin piu ngai chu det chana idin piu ngai chu masanga popular government ahung ke forma p name cha in deputy ahin la a hi le p name cha chu dem kitai dem over Tangkhul hon p name cha chu apan muna ko na nga hen ahin ti kit nai le p name cha ki hu kit jeng chu hi chi to bang chu I hiu hin tin e ho nam sung hi vai hop ha chu tu ni a hi in nam sung iza chan pi inam chan pi hi zong le inam betray bol ho inam adinga dingam lo ho chu a hi the ai le dem ding hi chi chu email man dem hen lang iza chan pin dem zong le idem chu idem he ta chu ipj nam te le I movement to ki to lo pha na chu ki dem he ta chu hi chi chu I bol lo ngai chu tu ri ai hon imi isa hi je a ETM khana anam betray hin bol ai le ki dem ha izat email mahon dem na hin bol ai le nung pan pi ki ti ho bang chu itin na ki chi lo hi chu hi je a hi lam za thangin aphat chenga Kuki chate ahin dem ji chu chiwa jong hi ga ba kit lo chun lam za thangin thu su ahin bol kit na cho ama hin deputy commissioner kampo pia lekha pi kit hi chi api na a chu EPSAM ti a hile hi chi chuchan pul le kampo pi gamkai sunga deputy commissioner in na to na a bol dinga thupi a bol hi EPM a bol chu ti a IDPS ho ni tu le tu a galjama IDPS a ho a galjam ho na hi chi kema ho relief kema ho hi koi haukip izat a hi lo le thadau izat hiu ham hi che ho hi nin khol do pi vin at least nei bol pi in ti hi chu athum pau hi echewa athum chu third category a na third category a hin bol chu a hi le hi chi lam za thang thil bol hi ga gel to chat lew chun lam za thang in ana to pa hi azat chan pi ho adinga chu thil phata bol da na do chu atha do chan pi ho adinga chu thil phata dana kilang chu amana seina a jong hi hoita sim lew chun ama hin a seina a chu to a thado ho IDPS a hi aban le relief kema ho a chan ding dol changlo amu ding dol mu lo ho hin a hi the ai le name list amin list hin bol do hen lang in het sa hen ken achan ding dol ho chu government hinga ka thum pi ding ka pi ding hi ti chu ai wa nga chu hoita agel leu chun mechiwa jong hi divide and rule policy hi chu na divide and rule policy chal azat chan pi angai lut na hi le azat chan pi zo si chu bol ta ipi bola aman ama tribe chan pi bo chu to gon anei thei ha na hi chi chu cho e ho leader I thip lo na pau divide and rule bol go cho hi chila a chu tu a hi lam za thang mi izan ham khanin kivet nom lo a kivet nom lo ji a chu ama hin direct nga pan la hen lang hi le hi chiwa hi ama thi na thei a hi lawai le ama alel na thei tampi chu I chiwa chu aman lung thim hung ki pe ki na tu a hi tha do ho hi chi mu nom na ji a chu ama hin support loi hung de ta so ipj nam tela IDPS kema relief kema ho phateta achan ding dol ho jong amo po hon ipi lo mai theu chu tu ni chan ge a zo ki sei ding ham na ipi lo deu chu ye ani ding ho acha ding ho achan ding dol ho sum izat ke dong do hitam ai lo le government na hin pi na chunga hi ama ho jong IDPS hi na je asu lamkai ho chunga alung hlei lo na jong umai thei chu a hi le tu a hi lam za thangin hi chi to banga hin se ya tha do ho si si chu name list nin bol do pi win lang achan lo ho jo siu chu ken ping e ati a hi le chun mi khen khat chun hi chi IDPS hi a relief kema zakhat jani aga mu theina ding a hi lo le sang som ni mu theina ding a chu thado hi tho a hi wa nga chu Kuki mena hung gal jam ho jong chun tu a hi chi chan voting ho deina a chu lam za thang a support kit deu ta chu na lam za thang chu I support kit deu ta chala
hi chi chu eho nam sunga divide and rule policy ahung hat jina chu eho hin lamkai yoi mo chu tu ni ajong MLA hon hi chi fan hungin MLA hon ane zovin a hi lo le IDPS ading ahung ho zo se IDPS a leader hon ane zove ti a ngo na I bol chu ngo na I bol ba mi pi ki phin jiu a hi le tu a lam za thangin hi chi ba sagu a hin se na a hi ga velo chun mi khen khat chun leader I oi mo chu leader hon sum hi za ne do ve ti wa nga chu tu a hi lam za thangin hi chi sang som a sanga sumpi na ding a hi lo vai le displaced person hon amu ding dol amu lo ji vin mu na ding in ken pan lang e kapi ding hi ti a hin pi han lang hi chi dei na a chu sang sum dei na a chu mi tampi mi pi ho yung ki khen za ki deu ai le nang in sang khat sang ni dei ze a lam za thang na zui nga cha na hi le I leader ho chu alak tel a crawl tel a sum amu chu ama ho chu iti na oi mo thei ham hi chi chu inam sung a hla sap na pen chu na het them ta wa hi chi chu inam sung a hla sap na pen chu tu ni a hi Kuki mina GENTHEI na tho a Kuki mina min na tha a Kuki mina galjam na hi a hi le Kuki a chu ding det tang kana me te ho lungtup I mol so di wai a hin la hi chiwa chu idin det ngam lo wa tu ni IDPS a thilmu na ding ho sumu na ding bo dei cha na zala na za chan pi a ko na ki khen tel ding to go na a chu na hong za wa hi le Kuki cha te chu atum tuma ki khen za de wa hi ti pa jong chu e theine de wa neu cha ka ga sei sa wa hi in tu le tu a hi Meitei thing noi hon jong a kem ho hi Kuki cha te to gam ka ya koi theina ding agin mo na ho wa hi a thing noi ho kem sim na ding thing hlang mun ho hi na sata Indian government to hin ki ho to a kem ho hi Kuki cha te gama koi do ding Kuki cha te gama a ki koi ting la mi pi hi chi chan hi ke ho gam a hi ti chu a hlang sap theina ding a hi UNLF leader ho hin na sata a Delhi aga chevin center government to hin nita chu pressure na sata ina pivi ti ho chong hi mo a hi in a hi the a hi le hi cho jong hi chi theo anga in itiam khana I ho le ho ka a hi ta hi boina om zinga hi le chun Meitei ho hin a thing noi ho kem ho chong hi Kuki cha te gam sunga a hin koi lut kha de wa hi ti ho chong hi I het thim na de ba neu cha hin sei pong wa hi in aban le ITLF a kona het sa na announcement hung ki bol kha cha hi le election ana ki bolin 2026 apana 27 chan ge a mo poding ho tel do na hlen do na ana boluvin a hi le chairman ding a hi pu kailal big sang MPC ama hi hlen do a hi in aban le vice chairman a hi le chun KIC a kona represent khat hi ding aban le secretary a ding a hi elder Dr. Tangkhul lin sinate ama hi hlen do a hi in aban le joint secretary a ding a hi Felix son mon thang tungnung UZO ama hi hlen do a hi in finance a ding a hi la finance secretary a ding a pu th ngamboy baite ama hi VPC a kona hlen do hi in aban le treasurer ding a hi pu H manga GTU na guite tribe union ti ding ha gangte tribe union ama ho hi ding dan a hi win aban kit na hi le information secretary a ding a hi pu ngamlet mate tribe union a kona hiding women wing convener a hi le pi very va boy baite KWU a kona hiding spokesperson wang hi pu ginja vol jong hi kit ding hi ti hi chawa hi ama hon phone do na hin nei ve ti chu e ha theine de wa in phone wa hin kanam mi te ho again thei ha sa tingole e ho hi mo lung neu jiwin again thei ha sa ding mong hi ve gal nei hi win again thei ha sa lai si a chu ka gen thei ka ha sa na heung ki lewa ding hi tai ti pa hi he na wa again thei ha sa na pau chu stepping stone a iman chau ngai hi tu ni a I leader ho
ima sangova hung thung ding 2027 na jong hi a hi the ai le kanami te ho iki got pha noi tu a ki gong lo he la hi ta lew han ni khat le thal choi hon a thu a hin pe ki de anop no ba hin tun do ki de wa hi ni chi ka a hi mi pin ikil hen chilu anga in inam igam sung vai poding humpi story khat tu jing ka chu social media ahong viral he jing hi chiwa ana ki sei pen chu a hi le sakei khanin lion khanin ke vegetarian ka hi ding hi tai sa ka ni lo ding hi tai ti chu hi chi to banga hi inam sunga nam lamkai ho hi hen a hi lo le inam sunga mla ho hi hen ama ho hin mi pi azo lhap ziu a hi in humpin sakei khanin tunia pana ken sa ka ni lo ding hi tai kiti su iti ta san deu ham na hampani a hing thei hi han lang hi lawang chu tunia pana anni a khial go e ti the a hin mi hiam chu hi ai le chun an che lo hing ne a jong bu ini ai le ki hinga hi ta chu thei a hin vegetarian ki thei a hin sanelo wa jong ki hing thei a hin la humpi khanin sanelo ding ka hi tai tunia pana sa ka ni ta lo ding koi macha ki ne to ta lo ding hi ti a thu sei to banga inam sunga thu ang ki sei ji pa wang hi ai the ai le mi pi hon jong angol hi po vin ita asan lo de wa hi ti pa chu ka sei do no men hi chi chan chu tu ni Kuki news mang cha neu cha holim nai ga nai theu hin tin tu ni Kuki news sin pe a hin ngai hlo zo sin na chung che vin ka ki pa in na bon cha vin pathin in phat thei na bu jing taw hen